Prošlo je točno 90 godina od kada su četvorica praških studenata Fabijan Kaliterna, Lucijan Stela, Ivan Šakić i Vjekoslava Ivanišević digli na noge Split donoseći balun kraj Murve na Krajevoj njivi i postavili 2 branke. Već je izbor klupskog imena imao političku dimenziju jer je Hajduk postao simbolom vječne borbe za slobodom, a ime mu je dao profesor Josip Barač. Upada se ko Hajduci. Skužajte. Koja je golema nevolja. Pomozite nam, profesore, sve je gotovo, fali još samo ime našeg klubu. Upali ste nepozvani, bez kucanja, poput pravih Hajduka. Neka vam je to ime. Kao što znate, a to smo vas u školi učili, ta riječ označava u našem narodu, u našoj legendi sve što je najljepše. Junaštvo, čojstvo, poštenje, drugarstvo. Prkos moćnome, zaštitu slabome. Klub neka se Hajduk zove. Bravo, Prve dresove poslao je inženjer Kaliterna iz Praga, a uz malo lukavstva osnivači su uspjeli razbiti i otpor austro-ugarskih vlasti, pa je carsko namjesništvo u Zadru 13. veljače 1911. odobrilo rad i pravila kluba. Prvu pravu utakmicu Hajduk je odigrao protiv na brzinu utemeljenog kluba splitskih Talijanaša Kalča i pobijedio ga sa 9:0, što je imalo jaku političku dimenziju jer je Kalčo i osnovan uz podršku austrijskih vlasti kako bi se u narodu umanjio značaj njihovog narodnog kluba. Šime Raunig zabilježen je u bogatoj povijesti ovog kluba jer je dao prvi gol. Vođeni Lukom Kaliternom, legendom splitskog sporta, Hajdukovci su prvi naslov prvaka Jugoslavije osvojili 1927. godine, a druga titula uslijedila je već 2 godine kasnije nakon pobjede nad Građanskim u Zagrebu sa 4:1. Split je priređivao nezaboravne fešte za svoga Gazdića, Benčića, Lemešića, Poduju, Gadzarija, Marušića. Hajduk je stvorio tu jedinstvenu sintezu grada i sporta koju je u riječi najbolje znao pretočiti kroničar Maloga mista, naš Smoje. Naš je Split na zemljopisnoj karti svita malo beznačajno misto. A kad smo pravili športsku kartu svita, bija bi Velegrad. A sve u njemu počinje od Ajduka. Prije Ajduka nije bilo ništa. Gospodičići su jašili na nekoliko konja, puštali iz zmajeve, a neka gospoda su se bola s mačevima. A onda je doša Barba Luka, Ajduk i Balun. Ti, Barba Luka, je te težake i radnike, plebejce Splićane naučija odit, trkat, imat pregled. A od Ajduka počinju i svi drugi športovi, jer ih je on učija veslat, plivat, igrat vaterpolo. Te 27. do 29. godine Split dominira u svim športovima. Pored 2 velika centra, Beograda i Zagreba, u jedan put se javlja jedan mali, nepoznati gradić sa 20 stanovnik i bude prvak u svemu. A još jedan veliki iz galerije Splićana također je dao svoj obol toj ljubavi. Ivo Tijardović je Hajduku za 15. godišnjicu postojanja 1926. godine poklonio operetu Kraljicu lopte, koja je izvedena na igralištu ispred 5000 ljudi. Uoči samog zahuktavanja ratnog vihora 1941. godine Hajduk osvaja još jednu titulu. Prvak je Banovine Hrvatske. No, tada je sport pao u drugi plan, jer su igrači otišli u rat, a vodstvo je nakon 30 uspješnih godina otišlo u ilegalu. Najveći ratni sportski spektakl Hajduk je priredio na stadionu u Bariju, gdje je odigrao utakmicu protiv reprezentacije britanske vojske. Već prve poratne godine kad se formira prva liga, Hajduk je osvojio titulu prvaka Narodne Republike Hrvatske. 1950. u klupskoj povijesti jedna od najvažnijih godina, jer iako se zbog preuređenja stadiona prvi dio prvenstva igralo u gostima, Hajdukovci su nakon 21 godinu ponovno bili prvaci Jugoslavije. Osvojili su prvenstvo superiorno, bez ijednog poraza u 18 utakmica, što će teško uspjeti više i jednom klubu. Bila je to generacija Frane i Joze Matošića, Vukasa, Beare, Brokete, Luštice, Kokeze, briljantnih igrača među kojima su neki bili članovi reprezentacije svijeta.
Te slavne godine vjerni navijači kluba osnivaju Torcidu, koja je i danas 12. igrač. Slavu u Split ponovno su donijeli 52. kada su do samog kraja prvenstva Hajduk i Zvezda imali jednak broj bodova, ali su se bili nakon pobjede nad Lokomotivom u Zagrebu vratili u Split kao pobjednici. Slavom su se ovjenčali ponovno 55. pobjedom u Splitu nad beogradskim Radničkim.